एकदा गेल्ले आपाचे गोंयचे काही लिडर कितें डिस्कस जालें एक्झॅक्टली थंय एनीथींग विथ कोल्युशन गोंयचे जे जे आतां कितलेशे इश्यूज आहाय जावं ते जॉब स्कॅम आहा लँड कन्वर्जन इश्यूज आहाय कितल्योश्यो मिसमॅनेजमेंट इश्यूज आहाय गव्हर्नन्स इश्यूज आहाय हे सगळे आमी डिस्कस केले प्लस एज अ अलायन्स मुखार कितकून वचपा जाय थोडे भर आमी जॉयंट काँग्रेसा लिडरा बाराबर मिटींग घेतली आमगे आम आदमी पार्टी लिडर एज वेल एज काँग्रेस तेंगे जे कोण मेन दोग जाण आशिल्ले तेमकां मेळ्ळे आनी टू मेक एन अंडरस्टँडींग टू गिव देम द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी कित्याक हांगा जे काँग्रेस करता ते इन्फॉर्मेशन थिंग पावना सो वी हॅड अ जॉयंट मिटींग वी मेड अ फ्यू लिडर्स ऑफ दियर्स अँड वी पास्ड ऑन द मेसेज कंबायनली की दॅट गोंयकारांक आज अलायन्स आसल्यार इज द ओनली होप Delhi is a different situation. Delhi there were discussions before and Delhi has taken a political stand that they are going to go alone. But that does not mean Goa has to follow. So this is the mind of the people and in the people's mind, kitte आमी आज थिंगा असो message पावयल्या. Now the thing is, it is going to move ahead आणि लोकां जाय जाल्यार हे अलायन्स आमी दवरपा जाय आणि आमी जे भाशेन दुसऱ्यो पार्टी जाय गोवा फॉरवर्ड आहा आनी रिजनल पार्टी दुसरी आरजी आहा आमी तेंकांय सांगलो आहा तेन्ना आमी पयर एक जॉब स्कॅमा लागून एकठांय जाले तेन्ना सो वी हॅव टोल्ड दॅट एवरीबडी हॅज टू स्टे युनायटेड एंड हॅज टू फायट बट सदांचे भाशेन काँग्रेस इज ऑलवेज लेट कमर ते केन्ना टिकेटूय सांगपा नाय आनी ते केन्नाय नांवांय दिवपा नाय आनी ते तेंगेल्यो टिकेट ते तेंगेल्या मनशांक देखून ते दिवपा नाय सो आमकां न्ही हुजे करतले सो वी हॅव सीन दीस एंड गोवा नोज अबाउट दीस द स्टायल ऑफ काँग्रेस वर्किंग Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी ए पार्टी तेश कोन करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said and we said we unitedly if we say stay together we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. It was a joint meeting with AAP leaders in yes, we had a joint meeting. Names were not disclosed and so we kept it a discreet thing so that Mukarti message pop up.